Kerwit hat-trick Erling Haaland haka quarter final ke FA Cup haka baka Manchester City mentak la rung sendon syaka semi final. Kadbal limno ka Real Madrid hak mat ke Mallorca da arlo weikol. Kadba ke Bayern Munich la penlimno eka Freiburg haka jinlekai haka Bundesliga da laila arkol. Bad ke Leverkusen la penlimno eka Wolfsburg da Henry la laikol haka jinlekai haka Bundesliga. Kumta haba pech haka mijiken poin menta haka Bundesliga. Ka Bayern Munich la khur hadu nyipulai poin naki arpu prasen lekai. Bud pa arpat ka Dortmund ka la khur ripu wei poin naki arpu newsen lekai. Erling Haaland la Kerwit sendon dak hat-trick menta ke janmit haka jinlekai haka FA Cup quarter final. Haka baka Manchester City klub limno eka Liverpool da saulan not gol. Kum taru ke Manchester City mentak la rung syaka semi final ke FA Cup. Bad ke Manchester City ke deru ke tim kepan ningkong du ban poi lenter syaka semi final. Kata hadu prasin lenter pra ayom. Haka baka Manchester City mentak ayom klub lim Arsin ya ke Liverpool haka jinlekai hak Premier League. Kadba mentah ke quarter final ke FA Cup ke Manchester City klub lim sendon hadu da saulan not gol. Erling Haaland la yoban tap gol ningkong ling baga penalti haka menit ke balai pu kendai. Baru Erling Haaland la yo sai gol haka menit ke Southampton plus R ya ke bala assist da Semenyo. Bad ya ke gol ke balai la yo da Semenyo haka menit ke Sanpau ya ke bala assist da Cherki. Baru Erling Haaland la yo sasikol haka menit ke Sanpunyo ya ke bala assist da O'Reilly. Kadba Muhammad Salah nang plaka Liverpool la misno ya ke penalti haka menit ke Rupsal haka bala yo save da rang up goal jong ke Manchester City. Kum taru penlimno ke Manchester City ya ke Liverpool da saulan not goal haka jinglikai quarter final ke FA Cup. Haka baka Manchester City haka semifinal kalak bane kendu persya ke West Ham lana ya ke Leeds United. Kadba ke jing remno ke bak klempoi perkat menta ke mid ke day hapdeng ke jing lekai ke Real Madrid persya ke AC Mallorca. Haka baka AC di Mallorca kelap penlimno ke Real Madrid da arlo weikol. Ke AC di Mallorca kelayuban tap ke kol ke ningkong haka menit ke subway lingbau M Morland. Kadba ke Real Madrid kelayuban penek kajno ya kene ke sikol haka menit ke pra lingbau Milita. Henry Schwaben kutno artat ke jilikai ke AC di Mallorca kelayo sa sikol haka menit ke bak Depo plus way ke bala penlengok ngain sendon ya ke Real Madrid. Haka baka Real Madrid keladu ban kur watang ke sipoin kadba ke AC di Mallorca kelai kur sendon ya ke laipoin. Kum taru haba pech haka mijiken poin haka La Liga menta ke Barcelona nag arpu kendai sin nyelekai kala kur nyipu laipoin kadba ke Real Madrid nag laipo sin nyelekai kala kur nripu kendai poin. Haka ba menta ke Barcelona kala tam sapoin ya ke Real Madrid. Haka ba ke Barcelona kan se kun persya ya ke Atletico Madrid menta ke mid haka por kat arsiteng. Kadba haba paipat syaka jinikai ke MLS ke Inter Miami kan se kun persya ke Austin FC la Simon Step haka pos San Beje. Ke Inter Miami menta ke dona kerdan ke balai kur sipo poin na kisan sin nyelekai. Ke badona kerdan ke ban ningkong pat ke de ke Nashville ke bala kur kat lai poin na kisan sin nyelekai. Tetung se pe la Simon Step haka ne ke jinikai ke Inter Miami persya ke Austin FC mana ban job mana ban rem kublai sibun.